أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا حي ويا قيوم اللهم ارزقني علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعمرا طويلا صالحا وحياة طيبة ونية خالصة لوجهك الكريم. سلام رحمت برکت دلوانیا خدا لسر و توان به گلی خواندگان هجا و برومت خدای دلوان و ده هر دو جهان اندا ده هر دو دنیای اندا کیف خوش و دلشاد بکه و بمراز این و کیف خوش بکه انشاءالله. گلی حوالان امج بنا معلوم صيغه ما ينصروه خلاص بون گهشتنه بنا مجهولی وی کو ما ينصروه فرق آن اوه گلی هوالان ما ينصرو کریاری وی دیاره یعنی فعالی وی کفشه کجراتی گوتم بنا معلوم ما ينصرو کریاری وی ندیاره یعنی فعالی وی نکفشه کجراتی گوتم بنای مجهول. ام دسری دا صيغوی بکشینی گلی هوالان ما ينصرو ما ينصران ما ينصرون ما تنصرو ما تنصران ما ينصرن ما تنصرو ما تنصران ما تنصرون ما تنصرين ما تنصران ما تنصرن ما انصرو ما ننصرو. ما ينصرو فعل مضارع نفی حال بنای مجهول يعني أبا بناي مجهولة فاعلي وي كرياري وي نديارة مفرد مذكر غاب وجبونا ميركي نا آمادية كو شخص سيامينة كو متكلم ومخاطب نينا جبونا ويتي بكارانين معناسي معناوي قالي هوالان ياردم olunmaz bir غائب ارشم ديكي حال ده يعني ميركي نا آماده نها ناي آلي كرن بنا معلومه دا دگو ما ينصرو yardım etmez لوی آلی او آلیکاری ندکر یعنی میرکا نه آماده آلیکاری ندکر آنها گنها لی بنا مجهول دا نای آلی کرن یعنی فاعلی وی ندیاره که کیه آلیکاری ناکن ندیاره لی بنا معلومه دا دیار بو کی بی آلیکاری ندکر مرکا نه آماده بی آلیکاری ندکر لی لها دا مرکا نه آماده نای آلی کرن آلی کی و نای آلی کرن او نکرشه. ما ينصران فعل مضارع نفی حال بنای مجهول نز تسنیه مذکر غائب جبونا دو میرن نه آماده نه معناسی yardım olunmaz. Elhamdülillah. Bu burinin geli havalan. Yardım olunmazlar iki gaib erler şimdiki halde. Yani dümerin ne amade neha nayne alikirin. Emaj aliki ve ev nekif şeye. La Rabbinay meçhule eva. Mesela demata gutun ma yuzlamani ev her dümer nayne zulüm kirin. Aliki ve nekif şeye. ما ينصرون فعل مضارع نفي حال بناء مجهول جمع مذكر غائب yani bir kuma merin ne amade manası yardım olunmazlar cem'i gab erler şimdiki halde yani kuma merin ne amade neha nayne ali kirin ali ki ve ne diyare. Ma tunsaru fiili mudara nefi hal bina'i meçhul müfred müennes gaibe yani jinkeki ne amadeye ku şahsi siyemine ev ku jarate gutun manası yardım olunmaz bir gaibe avret şimdiki halde yani jinkeki ne amade neha naite ali kirin. Ma tunsaran fiili mudara nefi hal bina'i mecul tesniye müennesi gaibe bir döjinin ne amade manası yardım olunmazlar iki gaibe avretler şimdiki halde yani döjinin ne amade neha nayne ali kirin. Ma yunsarna fiili mudara nefi hal bina'i mecul cem'i müennesi gaibe manası yardım olunmazlar cem'i gaibe avretler şimdiki halde yani kuma jinin ne amade neha nayne ali kirin. Ma tunsaru fiili mudara nefi hal bina'i mechul müfred müzekker muhatap idi bir muhatap geli hevala muhatap dibe yek be dibe 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 kumbe
غائب جي عين وصا غائبة جي عين وصانن يعني يك دو وكم جمع. Manası yardım olunmazsın sen bir hadir şimdiki halde. Yani tüm erka amade, tüm erka peşberi minda tü nehanay ali kirin. Muhatab yani mütekellimu gaib nine. Ma tunsaran fiili mudari nefyi hal. İnha nefid ki, inha neynid ki geliyor. Valan binayı mechule ne binayı ma'lume. Yani faalivi ne diyare. Tesniye müzekkeri muhatab. Dümerin ku muhatab emerifin. Peşber emerif danın. Amadenin. Manası yardım olunmazsınız sizler. İki hadir eriler şimdiki halde. Yani hun her dümerin amade, muhatab, peşberinden enha nayne alikirin. Ma tunsarane fiili mudari, ma tunsarune fiili mudari nefyi hal. Enha nefidke. Bina-i meçhul cem'i müzekkeri muhatab. Kuma meyrin muhatabın. Manası yardım olunmazsınız sizler. Cem'i hadir eriler şimdiki halde. Yani hun kuma meyrin amade neha nayne alikirin. Ma tunsarine fiili mudari nefyi hal. Bina-i meçhul müfred müennes muhatabe. Manası yardım olunmazsın sen bir hadire avret şimdiki halde. Yani tüjinka amade peşberiminde neha nay alikirin. Ma tunsarane fiili mudari nefyi hal. Bina-i meçhul tesniye müennesi muhatabe. Yani tüjinin ku muhatabın. Peşberi merifdanın manası yardım olunmazsınız sizler. İki hadire avretler şimdiki halde. Yani hun her du jinin muhatap peşberinden hanayne ali kirin. Ma tunsarna fiili mudari nefyi hal binayı meçhul cem'i müennesi muhatabe. Manası yardım olunmazsınız sizler. Cem'i hadire avretler şimdiki halde. Yani hun kumajinin amade, muhatab, peşberiminde enha nayne alikirin. Ma unsaru fiili mudari nefyi hal bina-i meçhul. Nefsi mütekellim vahdehu. Yani jbuna kesaku ahaftvanı dike. Da ahve manası yardım olunmem ben şimdiki halde ez neha nayme alikirin. Ma nunsaru fiili mudari nefyi hal bina-i meçhul nefsi mütekellim ma'al gayr. Manası yardım olunmem ben şimdiki halde ez neha naim em neha nayne alikirin. İdi em geli hevalan dibe em dödü jibin dibe em kum jibin dibe em merbin dibe em jimbin yani manun saru geli hevalan sigawi gelemperiye geçtiye hammiyan jit kada dahawine u digire. Geli hevalan eminek siğindin ecili servi cari bikin da ku mesele xoşiktir ve refehim kirin uzanin. Em siğa ma yuzlamuyu bekşinin dest peki de ma yuzlamu, ma yuzlamani, ma yuzlamune, ma tuzlamu, ma tuzlamani, ma yuzlemne, ma tuzlamu, ma tuzlamani, ma tuzlamune, ma tuzlamine, ma tuzlamani, ma tuzlemne, ma uzlamu, ma nuzlamu. Yani ger vere gutin ez neha nayme zulüm kirin. Arabi çi te gutin, çi de vere gutin geliye valan ma uzlamu te gutin. Ger vere persin u gutin em neha nayne zulüm kirin. Em. Arabi çi te gutin ma nuzlamu. Ger vere persin kuma merin ne amade neha nayne zulüm kirin. Arabi çi te gutin ma yuzlamune te gutin. ger were gotin hon kuma merin amade neha nayna zulüm kirin çi te gotin ma tuzlemune te gotin geli hevalan bevi evay merif dikare gellek feylan jî li serê qiyas bike û li serê carî bike da ku mesele rintir û xweştir were fêm kirin belê gelî hevalan dema bingeh temel salem be avêtina binakirina li serê jî hêsan û rehet dibe ji bo navî divê em bingeha ilmê xweşik bizanin rind temela xwe bavêjin da ku em pêşerojê da li serê xaniyê xweşik ava bikin ilmên dinê li serê carî bikin Xwedayê dilovan ilmekî bi emel û bi ixlas para me tevan bike emanetê Xweda bin bimînin di xêr û xweşiyê da